Watongo ine asia nizinde Agenda sia satani Agenda sia kadocha Ni asia nizinde Esitwani ya Yesu Agenda nizinde Esitwani ya Yehova Agenda nizinde Nilikana Dalila na Samsoni mapenzi kunjifanya akitena agenda nikana hamune agenda za kujifanya ne asia nizinde Agenda sia satani Agenda sia kadocha Ni asia nizinde Esitwani ya Yesu Agenda nizinde Esitwani ya Yehova Agenda nizinde Nilikana Davidi na Bathsheba mpango ule wa kando medaiwe na agenda mamo mina mauria agenda ila sandosio ne asia nizinde Agenda sia satani Agenda sia kadocha Ni asia nizinde Esitwani ya Yesu Agenda nizinde Esitwani ya Yehova Agenda nizinde Nilikana Yudasi mumanyewa wake Yesu edaiwe na agenda nikana mutosie agenda sia wendi wa pesa ne asia nizinde Agenda sia satani Agenda sia kadocha Ni asia nizinde Esitwani ya Yesu Agenda nizinde Esitwani ya Yehova Agenda nizinde anaenda Yosefu medaiwe na agenda yako mutosia Yosefu mwana ilewo agenda sia ndo mamusie ne asia nizinde Agenda sia satani Agenda sia kadocha Ni asia nizinde Esitwani ya Yesu Agenda nizinde Esitwani ya Yehova Agenda nizinde Nimutage wasi ana edemaku atoi na nyanya na medhiwe na agenda nikana makumine agenda sia maitha ne asia nizinde Agenda sia satani Agenda sia kadocha Ni asia nizinde Esitwani ya Yesu Agenda nizinde Esitwani ya Yehova Agenda nizinde arosi netokweka Agenda nizinde nikano nikoseuma Agenda nizinde siana nikosoma Agenda nizinde siadeni kwaina Agenda nizinde kuloti anangani Ni asia nisicho akanisa netokwaka Agenda nizinde ogosio netokwosa Agenda nizinde agenda sio nezindewa sia maimowe nezinde sia kadhochawe